Nurakla patum bendi kurpia langsun kapang cerdak. Lang mi PKSA branch ahin ben HSLC lapen HSS lang yun doon na tumupan karjopon. Kronjang ching mama ahin pen rong arak rong hang rong bong along pin pora ni paman pon. Pini aruni phai inkora troxiar ni Nurakla patum penchapatir pipon sin nongnam kache thangklong alangsun dikhut bi waterfall Velughat picnic spot paklong klam along kapang terasai keklempot dikhut bi alangsun paklong klam picnic spot along kechokejun ahor muketer kedu o ajok Nurakla patum pen mathapon si dikhut bi alangsun kapater te deji aphan hor abong sisa lang abong pencinglok asona sona keter humpon si kijui kelang adim pang terpon lo dikrut pialang sunalong picnic nang kejui kelang kewang atum antami lang along horabong sisak kepang hang tang kedeji aphan Nurakla atum pen suning report Nurakla pen kapang terasai ke klem along ke Japon Nurakla President Bordili Teron General Secretary Amorongpi Phangson Teron ex-President Rajiv Dimong ex-General Secretary Alon Teron Harsen rong pi lapen dikrut pi waterfall picnic spot paklong klam kelang cari atu koloni pen robo bechen thong North East Pen News Yung yun pen Francis kadom pajirek lo kadom alo je nili tum pini dak ili tum kese thang plup karbiang long arlo chut kaliang tan pen sami la dikrut pialang sun kebang arleng abang phuke dopik kepang thir abang phukom hek kebang arleng abang phuke ong kelang arleng abang phuke ong masi hala kichu kijun abong pin ne mukhata ning hang ling warta bar phru lopuson theklong masini tum pini kadokwi Nurakla babitung la pente ladak dikrut pilong ke patir pipon la sok committee la nili tum duita chipang rumpet pen kepang thira cyclem henang pupen masi pini labang so piniar ni bangeni tum ladak kepang thira cyclem pon lo lasi nono mat ke ni tumun an ke theklong an bang ke ladak la so kiju ya hawar mate kelang hawar long bang ni tum pang thir pon lo sitame non ke bang jibom helang ani bang masi muni tum kelang ke bang pinak bosi hala kechu kiju na bostu sitame ake ter ke bar jadim long bang si bang pak abang pu sitame ake ter dim bodam bet pu pusini tum hin pen chuning ripon lo Nurakla hin pen same lasi mopen ni tum matha bom lo ladak dikrut pichot kalilo nili tum sisik sedang ke dobom lo kamata ke kang thilang so same ili tum tourism plot lo dak dalang dam bom lo muni tum halahaya dim long same nili tum ke pang thir dam je phan sisik pon po asi nili tum hin pen ke kadokwe ke bang hilang ke bang jibom tum hanan same Nurakla hin pen kachuning ri bang ke la ke ter bang ili tum che pang thir et thek lo potel an se ke bang ba ang tan pen ke bang je tum same bang tu bom hilang la pen te inthir jet pen do thekop si ni tum hin pen pachini pon oni li tum Nurakla ahin pen bang ke ni tum members bang thongkep rapho lapan so se bang phomulu ke ni tum pini tong sekot ma che tong lo la pen te da committee tum tanang cherap dun lo si lan bel Nijangkar Benglong Lakha Troxy Public Constituency Kaparlo Rangsina High School Asai Hemalong Lang ni PKSA branch ahin pen Chapatir Piponsi Bang Paro isi susi HSLC lapen HSS lang yon na tumapan karjwa jay mek dengpo Labang sa maya long aluhi sarko aman peng pen kachatong nun KSA Hiri Pikong Chunbang Disujut Teram lapen KSA Ari Sanghua tung chitong pot Lapen alang litong kaninji pon alam tiki kedam tangan sengkan pende langdam lo puluti pining ke percentage abang budget lopusi khanpon lapen non ke bang jilang abong mara tu maphan ke lapuson am su se kapet thek kapet repon thuji aphan tu se jamni bori pon chulang bosi pachini pon lapen langni PKSA branch atu maphan tu se tami lapon su se ke claim ke dam pon thu meji mati kapacheng thorbon thuji aphan pachini pon lapen alang litio maphan pherang ke atum kajupon ahot nang kapachini jun alam thele arjupon sna Semet pini karbilutor lami pi branch sahin men se patir bi follow aja meg bangke felicitation kam awareness education awareness program laso a program ang puson si kemang ponlo je langthat lami pi hawar arlo
HS la pen HSLC metric la higher secondary asat lang ki undun bang ko honoris wejang duma alang litum phan litum mahin ben chop hapon la pen lan chota kali alang litum undar lo pule litum aha bar kaching thurji la puta kali muthe alang litum a fit ki dun gong mar tumar fe tame kebang jilang apor koson si toklang hin kapachi hung ponji ma koson si kacha than kaching mum pon thekji ma phol hai huise tamil tum dak kaching bai pedu pon lo ini mai long mangke si adok bi ini labang so mai long mangke ti ong dung penangan il tum lakhau ne sar posun si dolo sila bang ke tum ha bar hon tame si nong nam kemia son si non por bang nang man lo lapor si ili tum karbiluchar da song hin man bangke ili tum jakong dutik ili tum horang dutik ke bangke karbiang long atau kanu aha bar long su tame humri dam pentok lang hin ko fun pachi hong nang jima la pentok lang hin ko fon fil tum kacha dan dun thek jima mata il tum tok lang ka pa phrang non ji phan kopi ang dengan sil tum ke klem nang ji an dang gel tum ang ke chisik chedang la koson si dolo mona por bang First of all, I would like to thank the media, Karbiang Long Life and the NE Karbiang Long. My name is Mirmet Ronghang P. I passed my HS from Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Suchen Block. And I would like to thank the organizer, KSA Langmipi Branch Committee for organizing such a beautiful program for us. And Surolo la dak KSA kithe tum dak nang kache tong nan peni tum han lama kimi nang ke than koson si prang lason bor I pon thek nang ji ma education ko an si develop nang lang ma puni tum han ke than bot ninga klong men surolo example sang piolo koson ma hala ake hai sar rensing rong parta lang li example lang people no ni tum han boram pi pen la kalong sir la hai example lang pilo and they give the example like the three pillars. First is the student, teachers and the parents. They give this example to us and they explain many things. Nijangkar menglong rong hang bong rong ara kalong karbi dichu kidwa dim alo karbi khai atum aron kirim pon bom kronjang richu aphan pin poran nikar jo amai kapedu pon lasi hago ben phupi atum anam pharo atum kapin chongkang aron non puthot kachepa tak pon thuji aphan non puthot kabori pon padu thulo lasi patumi labang so kronjang chingrum amai ahin pe kapaman pon amai along mai chari pon kronjang chingrum amai mai phuru pon sing teron pensi mai chari pon lape aluhi sarbo aman peng pet nangka chetong non ake hai rong checho lindok thon sing teron lape manpeng aluhi karbi richo ke hai long sing rong ha lape lakha eng koi bai thalang so MLA ka hai rup sing teron lape ongdung lindok po atum chetong du lape ongdung akron janga tu chetong du pen mai ardi chipi don renti lapen labang so phit kron jang jang roma mai atum mahin pe pin pora ni puthak phirang ke atum mathingnu nangge thanu na lam thele arju ponsina rumah mai tu ni tum haji roi pen dak rong ra kan ke bang sok mantung nang bukrai chani tum dak rong ra na kali laki anu apre ka long le ni tum ke bang kali ni tum thon jang ching rumah mai tum teron pu an tin ni tum thon jang la sini tum teron nok tum trok du teron nok tum trok pen ni tum ka neri chu du ni tum ari chu ke la rong ke chu lin dok hello laki nil tum adenga phanti pu pe pin pen ni tum Kaya budi potong lo tum teron po kuran ki teron lo kum topai siya po teron milik ka teron lo lang ni da teron lo kongkat ka teron puder si milik teron puder si lang ni teron puder si kongkat kudu lagi nili tum nakadok abi nang milik nang lang ni ni kongkat nang la puson kuti pepin na itu irong abang fan mate itum eri chu fan sok sang hen kiru kese thi kum ngi thong nang pasi tum tingwai la si pinya ni tum ladak kewa la sila sorong na mangi mane tum nang kar judno tum do ba nang ma hudun tum ta duta hai pia posi rong bang sok ton pu genang kok no recho phan recho dorep kualong mane atum ta ame thari cho phan ason si rong bang sok ton pu la son ka ti pi pa je do ako pen ta do kita me ang bong awidet lo ang bong abida da bangga tumo dingol itu kita hantam manusia ti judun dia fan kali judun ne la si setame isyalam nili ka tini dun teng pulo tangte nili tini dun anu bangke
ilum tum karbia tum le ri cho phan ko son si rason the se the kum bong sok sang people je thon the thon dek nahi athe ilum hala wotek bo so phana ilum the gon long wotek bo so tum ta alam ilum jun the ki je non pu dai ilum karbia long ilum ha jambilia thona long ilum karbia jutang long rasmete jambilia thona long ora ju arjan ka don ora ju ke ha bihek penta ora ju atile gala na gali asowang phun penta me atar long pen ti bu penta hedung tingle nanta wotek bo so wotero saru atum si bang an thon lo lagali tum jong si nampi nam duro jo thegon long dam pulo tang te litum ora ju ofan ke ala wotek bo so ala he huya bo habita bo tum an si wotero ka do ka we an si bang an thon di lagali tum mek hini no hini penta thegon lo non sita metim nampi nam do ora ju do jo tum dam pulo tang ke ora ju ke wo anari cholo awole bihek sita awole bihek sita wo an ke ari cholo la kusi wo ajar tenta la fan bang si molong si bang kai ta noli tuma son le rong bang sok thon puli tum ta hala wo awa tum ni ba gyan ke do ke li tum ta mali tuma gyan ta theti kul si li tum ti pudame si ri cho pulo nang te da ke rong ra ka jutang ju bat eli tuma